All India Radio Chujanpur Hongki Pon Hiagna FM Megahertz Jalekhat Point Li Apanahi Ole Tunjing Sang Tak Sagi Le Mendis Som Li Agin Tok Kitonin Tutak La Khom Paite Kampawin Man Ngai Ni Mapan Ingai Ding Lamka Zin Ling Zani Tak Lam Dag Li Le Mendis Som Le Kukin Lamka Telin North East Sunga Magnitude Nga Point Khata Ha Zin Ling Hi Zin ki patna epicenter Mizorama ngopa apan kilometer kwa via gamla a leikom kilometer som thumlenga a thukia zanjakin Mizoram sung champhaya ling zinling omnge hi zana zinling pen second tamlo sung hiya zinling hat loi ki ma le in le building ling zo a hi manin lamka mi tam zo in phoku hin ki gen hi Art Science Department Manipur University apan thuswakin again danin zinling harlwa hilaw omhunin Manipur athilsia omlowa zinling in Assam Manipur Mizoram Meghalaya nokhin taklanguhi zanma in Jammu and Kashmir Rajouri district ale magnitude ni point ko kahat zinling oma waibana Delhi NCR Haryana le Gujarat aleng zinling harlwa hilawhin kigen hi M Hawwa Lampia Lepi Brits Kitchen Zan halni takin lamka le akima votam takzua wainungin avangki ma votam takasuk samzel ziakin muntuam tuama tui khanghi sangai kot area gun lui Imphal River le tuining lui leng nasatakin khanga lui tui khang ziakin M Hawwa le ti khwangkhai kom tuana lampia le Brits khat zanjing namin kichim hi Zanma in Haupi Area Chief Association Polin Leipi Sedan in Hiak Navaneu Leipi Jakin Kikom Tuana Nasatakin Nongkai Swakin to Zwakin Taklang hi NPP and BJP Makai Manipur Ministry Akizuk Sanaziak Point Sagi Puang National People's Party NPP Chief and Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma le BJP at the Northeast Architect Agigen Himanta Biswa Sarmain Zanin Special Charter Flight in Imphal Hongpaa Classic Grand Hotel Omuhi Conrad Sangma in Manipura BJP Makai Coalition Government Akipan Kizukia NPP MLA Lite Tokimoyin Til Omdan Gen Homua Himanta Biswa Sarmain Ling Manipur Chief Minister N. Biren Singh Kimupiin BJP le NPP to kalthu gen homo hin ki gen hi Himale NPP President le BJP maka yina kimupi teu kwa hian chi thu chian pon hia ka hi lo bana bangthu gen homo uhian chi leng thu pon bangma omlo hi thudang ki sadanin NPP Manipur Unit in N. Biren Singh maka BJP government akizuk sanna zia ku point sagi pong khiao chi thu om hi Jingpi thana ki gol mi thum Madde Anglong Police apan thuswakin again danin Kaziranga National Park Asama Jingpi thana ki gol pasal thum zanin Dilai Police Station Wamsunga Sing Tangkwa khata mathia khiu a Amaute zone thang allies thang boy of supermarket area Dimapur Moman Guite allies oversize of Dulan Village Chuchanpur le Ning Manlun Haukip allies Lulun of Chuchanpur Hinki Puangu Chihi Forest Guard ten many somni lagiatin Dadali Reserve Forest at Chingpi Kap Ding Avakwan Misagi Tuaka in Kikap Toa Warhuna Mang Allies Mang Boy of Chuchanpur Kablupa Omin Alomte Taisa Kuhi Midanguk Taimang Telaka Zuni Thumin Mitum Mathia Kiwa Amaute David Siama Allies Samboy of Chuchanpur Le Nagan Assam Mi Biki Thapa Le Simon Lakra Hiuhi Wainungin midang thum tai mangte sun na oma zanin midang thumte akibuk namunwa mathiakin omuhi Manipura COVID-19 bay positive mihing zakwa naita Manipura COVID-19 bay positive tamdeu dewa zanhani tar dar sagi tanin dim sa sample ki test laka somli legukle Janim sa sample ki test laka som nga ki gom positive som kwa le gukpa a zanhal ni tag ma dak sagi tanin Manipura COVID-19 positive teng za sagi le som sagi le sagi hiya adam zani le som thum le ni om nungin
midang lo son thading active case jangale somli lenga hi zani tak dak sagi in COVID-19 command control room agipan press release number 88 in tak dat dung zuin daka somni lali paisa agipan zani tak dak sagi tanin Manipura COVID-19 positive som guklali in gibi alapa waite laka pasaw som thum lengale numay som ni lekwa hiu hi ZNB Student and Exam Center hek thik Jawahar Navodaya Vidyalaya JNB Tuinomin CBSE Class 12 2019 to 2020 exam hunding le exam center hengnuam student ti adingin thik sangna bolu hi lockdown zia hol saka CBSE Class 12 exam bill July ni kumsang ni som ni in kipan nondinga July ni in Hindi core July ni sagi in computer science le July ni som lekhatin geography subject exam dingu hi Exam Center Tokisaya Chuchanpur District Mi Exam Center dia District Dang Tangha Exam Center dia Chuchanpur District de tin kinget na lai piain Exam Center heng thei ding wa to banga kinget na lai pen wam ten student min roll number pa min ahi kele nu min bana Exam Center dia Atelu District min hoi takagel in kinget na lai ya nget na bo to student in ama swai kain piagu thei dinga hoiding in email JNV chujanpur@email.com ahi kele WhatsApp number 8837343762 le 8794978068 hak theding hin S Nana Macha Singh Principal JNB Tuino min the sangna bol hi khathak July ni guklani sagin class 12 exam sunjom din Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem Saina Class 12 HSC exam niya COVID-19 lockdown siya ka so siyang lockding hongtung ding July ni guklani sagi kumsang ni somnin exam ding hi CH Biran Singh Secretary Kosem Inteso Apol Danin Higher Secondary Education sang ni somni exam paile lockdown siya ka so siyang lawa ding exam ni hunding bihya thakia July ni gukjing lam dak so mapan so nong dak khat ke kalin engineering drawing sociology le thangta hiringa July ni sagi jing lam dak so mapan so nong dak khat ke kalin elective Bengali elective English elective Hindi le elective Manipuri hiring hi examination answer scripting July ni giat sang somni tana pelu dingin supervising officer le officer in charge teng thei saka candidate ten admit card le mani sat ding bottle kimu pilot theya hand sanitizer pok cha ding nag le kamsung tuam ding thei ding mask le pon sap cha ding social distancing zu iding chi te thei sakhi no le paten exam pe tu ding te adam the na hoi taka encol ding in leng thei sakhi examination center dia ki gwangsa te leng kheken oma exam center ding in school som le gya zathi dia gwana omsa pen school som le go zathi ding hi Chuchanpur district ading in center ni AZ High School le Don Bosco School di Phailan hiding hi Koki NP Manipur ki maka in apaisa zo ni som ni kumsang ni som ni in Koki Community Hall Langola delimitation to ke sain Koki sunga makai hilal le makai luiten ki kuphom na nein tupung na bangza hiam alak banwa delimitation subcommittee ke chidin hiya uhi wai hun san na hemza thang khong sai Vice President Kim Min Makaya Khaimang Chongloyen meeting to ke sai pulak na nein delimitation act 2002 din zoya ki bor dan le thupia ki tu pro ka state government and central government ke nga ahun swan dan na abol dung zoya central government and February ni som ni kumsang ni som ni a order aswa dung zoya Mars ni kumsang ni som ni delimitation commission ki chi bor hiakin waya chairman the Supreme Court retired justice Raisana Prakash Desai gwana mahidan gen hi abana gen na a delimitation na pai to thina dia state government in many som ni le ko kumsang ni som ni a MLA nga associate member dia nominate bol ahi chia parliament secretary in leng Manipura inner le outer MPT leng associated member dia nominate bol ahi dan genin wa ahi to kitona joint chief electoral officer Manipurian district nga DC tengjon ni som le kumsang ni som nia thupiak bola amawet kai district tenga ke sakhola data le map chi te kim ta ka kai khoma zon ni som ni kumsang ni som ni tana pelu dia thei saka hi chi hi wai hi to kitona
Wukinam Tunga Swan Hwai senior politician senior citizen intellectual le CSO makai ting he thu to kisai ku kum khom dia ki nin sapna bol a hi chia Kuki India in the limitation subcommittee a member dia agwan tele Kim makai bana elected representative ting akin hela ma tu khom na ni pemu a hi tan gen hi ya hun zat na saulo ingai ding Jampu police apan ki zadanin belthelo gota por khatin Riban College kiang tedim bot swalam banga om new Lamka sub post office luwa waya mobile phone khat gumangu hin genu hi he thu to bisain to post office a sem tu dipugun postmaster in police a report a bol to kitanin to Jampu police team khatin a paisa ki ginni in thil omdan in hiang guta te suinani uhi post office a sem tu ten again danun new Lamka sub post office pen jinglam da kwal ki ma hongin ni taglam da nga vela khak zelu hin genwa huchi lain zoni some kwa kum sang ni som ni le zanjing sang bai tak howak ma kom to hidinga ginta ka guta ten sain veng new Lamka sot na lam lian lam panga om tukvel window ki kel na hong thein hoya iron bar saki ki ko ite laka anwai nung pen singat fit som vela saw khazangin kalkang hin gi gen hi STCBSF International Yoga Day Song STCBSF to Champura officer le Seppatni Zanjing Lamin 6 International Yoga Day Song a Zilam daksagi apan daksagi le minute som le ngatan minute som le ngosong yoga nei hi Guest News Kimzo Ebel ni khatapan minute som le ni tan SAS meni li apan jon ni li bungwal Indian Ebel som le gatapan som ni tan bana SBL Indian Mars ni som tumle khatapan meni som ni le li tan bana songtal Indian Mars ni som ni le nga apan me ni som ni le ni komsang ni som ni tan booking te lak te ding hi ole to jing sang thak la khom inga hyak the yai ting a hi ngai khe tu te om nom le tu ni hun sat nom